Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course ni ti tekela hi Cool B na mhangu leyi nga n'wi humelela mani. Swa chavisa swinene, swa chavisa swinene. And then emakumu hi ta khetela of course hi Dr. Joe Shirimani. So in relation to this mi nga ma vihleketo like vo ti 1 ta November hi fike hi endla video la Gagash of course a kha kombisa ku na vanhu vo karhi va lava ku n'wi dlaya and stuff like that. So mina no fika ni hlamala of course ka swin'wana of course ra the 12 ta November na yena Cool B a fika a posta swo yelana na swona. So yini ni ka post hi vona ku endleka yini manjheni laniwa i mhaka yo chavisa swinene, mhaka yo chavisa swinene. So before hi ya kule vhete hi swona ku fika vekela xinepe xa yena kwalano as you can see a swona ku swa tikomba a ri tliliniki or a xibedhlele tanihileswi ni swi vonaka kwalano ni vekele xo hefemula kwalano xa oxygen kwalano. Okay, yeah, so hi road a ni nga lavi ku tsala leswi but munhu a nge tshami na mina a ri na tiplan ta ku ni dlaya as you can see leswi a nga fika kombisa ku ri swo kwala. So before hi ya kule we can see ku ri swilo leswiwa swi endliwe hi munhu loyi a nga close na yena Cool B va close va na relationship because va kota ku va tshama swin'we. So mi ri vanhu lava mi talaka ku va mi tshama swin'we it means mi na relationship yo karhi leri swin'wana ku nga va ku ri friend or xaka mi nga yi teka that way. I vanhu lava va tivelaka na Cool B va tala ku va kha va tshama swin'we and stuff like that. I hi nyikini hint already ha swi twisisa ku i ri yini. Okay, ni chava no huma kaya milomu yi tshwini hi poison as you can hear kwalano. So tanihileswi a vula kwalano Cool B i kumeka a cheliwa poison kambe in most cases yi cheliwa ka yini, in most cases vanhu va tala ku va hi cheka drinks ne. So probably va nga va n'wi chele ka alcohol, in most cases poison yi cheliwa ka drink. Vo tala va tala ku va hi cheka la va hi chela ku ingaku yi va yi ri effective ngopfu ingaku yi vheta yi va yi ri strong ku hindza mpimo kwala yi va yi ri fast ngopfu. So va nga va n'wi chele kona kwalano poison ya kona mi kuma ka ku nuweni vhele a mi kuma ku hi lowu munghana wa n'wi tshemba loko mara nga ze yi teka na xona loko ri mi le ku nweni hosi i pfurini laha i kuma ku jiki hi khona i ku i ya bapi loko hi heta ku bapi i vuya loko fike i nwa laha fika i kuma ku kasi se ku cheliwe swin'wana and stuff like that. And then he continued and wrote lowu a wu nga ri DJ D-Pass a ni fanele ni funye buwa na makhisimusi ri nga se fika as you can see kwalano hi leswi nga fika tsala swona kwalano a ku va kheni va makhesi va khosa a va boha ku ta tshama kwala 6 to 6 hi mhaka munhu as you can see leswi a nga fika kombisa swona kwalano ku i nge se a hundze misaveni. So vanhu lava nga va hlaya kwala swa ku vanhu lava na maybe va n'wi sapotaka ku hi vona va tata ka vona of course va ta make sure ku ti-arrangements va kha ti fambafamba and stuff like that towards yeah the funeral ya yena, funeral planning and stuff like that. So he also wrote my bestness Glen Rose, thank you so much as you can see kwalano. Then special thanks to my woman unhlayisile. Okay. Special thanks to my woman unhlayisile. Swi komba ku ri ti-statements timbirhi to hambana. I think leswi vumbirhi statement I think is referring to his wife ne because it is special thanks to my woman. Yeah, a nga kha refer to his wife as you can see. So a swi vona kwalano hi sweswo kwalano Cool B le xibedhlele mhaka yi le ku tikeni loko ri i ntiyiso vhele kwani we never know. So hopefully ku ta ku ri ntiyiso hi ku minkarhi yin'wana ma kuma ka gaza ku va ku na distance ma swi ta ku wa ni vula leswi it's because loko ni kha ni cheka his account ni vona ku na event yo karhi yi taku ya yena as you can see kwalano yi presenta ku hi khampani ya yena leyi nga ta va kona of course hi ti 7 ta December as you can see kwalano. So le henhla ha swona loko hi zuma laha swona ku tsala ku rara groups of companies. So i khampani yena of course Cool B yi fambisana na yena and stuff like that. So hopefully a marketing strategy because we never know ku na kha ni cheka his account the previous day ya kona a posta na mathikithi a kombisa ku ku salela mantsena ya 30 of course for festival ya le Runnymede ya the 7 as you can see kwalano. So a ri
maribye mara yona loko ri hi mpela a hi marketing strategy i mhaka yo vava swinene leyi nga ku humeleleni. He also read another post as you can see kwalano a fatsala ku van'wani va ku ni le ka ICU swi nga endleka ni nga vuyi, as you can see that's what he wrote. Xikwembu a hi maseve wa n'wina va sathana leswi va nga fika kombisa swona kwalano. So i mhaka yo vava swinene, mhaka yo tika swinene. So hey, a be careful ku hi to swiyini that's why swi ri important munhu ku swi leswi swi a believe-aka swona a meka sure ku a tiyisisa because ku hava ku hi vula ku hi nge hi fambafambi it's impossible. So munhu a tiyisisi loko ri believe ve le hansi a phahli swinene a yisa mahlweni leswi ku endlisiwaka swona. Loko ri i believe ka Xikwembu le henhla le a khongela a fasta you know the best protection yaleyo. Letin'wana the protection a ti vona but that ti va ku ri tona and stuff like that mara mhaka leyiwa. Then of course hi tlhelela ka timhaka ta Dr. Joe Shirimani already video a hi endlini ne mi nga mi swi vonini i ku yo ku tlhela ku va na another update hi siku rin'we leswi nga unusual ma vona. Because after this post of course which Benman posted on the 11th of November, he posted another post again hi siku rin'we ma vona. As you can see a swi ri siku rin'we and then he also wrote xiseve se n'wamafumusana and then he wrote as you can see kwalano and then tlhela yi kombisa no ATM kwalano tani swi vona kwala khe swi vona ku obviously le ka Dr. Joe Shirimani a swi ngo studio xa yona la ku busy blind ku ri ku chayiweni ma vona mhaka leyiwa. So hi yona mhaka ya kona yaleyo. I'm not sure who's this producer na ku hahlavo mos no ga hlavo so yena kumbe a ni swi voni kahle ku mani but yena I can't see maybe yena maybe probably yena right. So hi ta ke vona swo ku ta kha fambisa ku yini swo tala hi swi vulavurini hi ta tlhela swi eda ka yin'wana video swo vula leti albums vhele. So la a ta ku tiviseni ku tlhela ku na another track lesi yi nga kona ya xiseve se n'wamafumusana. So line leyi ya ku hi tweni ka tin'wana ta tinsimu ta Dr. Joe Shirimani oro i risimu hi roxe vona mhaka leyiwa. And then also ku na a different song leyi ku ngo u swi kuma kwini Dr. Joe Shirimani swi kuma kwini and stuff like that. Loko ri amukeza fika banda kumela mi tika subscribe le ya magic le Nuku nune wa mina wa nkwela ntsena wenda magic loyi mahlasela loyi mane mataselo hoxile khangove loyi i malwela loyi ben malwela pela sesifumela mahanyelo lamawa Nuku manse mawona mahanyelo lawa manse mawona phela ndawu inkondo wa tuva loyi Nuku tumbolo kwa karibolo tuva na kawe iti babele Ekrema hutraze Setregaze Me pamara benta Ay. top line star Loko izai na shaka ke bona Ivanu lava fanga hlawuriwa Xikwembu swa ku leswi swi endla swi hlawulekile enda swikwembu va xi tatekile lava ku Matasela xi le ka ngoma Yeah.